mà muốn chi cái gì lê anh này để đã làm gì làm ăn gì một cái gì lê hè. Hi guys. Halo guys. Ada bau asap, katanya kebakaran, nggak tahu di sebelah mana. Di kita collection kabarnya kebakaran. Rupanya di Bisa Jaya. Tokonya tidak ada orang. Di toko nomor 2 dari ujung. Oke, kita lanjut di season kedua.